Usha kwatise ukuthi lona lophumile usishiyile emhlabeni emalangeni endlulile kanti ke lo sakhethiwe ngilowatalelwa lapha eHeaven laseAmerica Cardinal Robert Francis Prevost lotawatiwa ngekuthi nguPope Leo the 16th nangombiko. Eminentissimum. Amametela ukuthi seyiphelile indzaba yokukhetha yena papa lapha abajabule kakhulu bantu labememe ngeticheme letinyenti khona lapha bajatliswa ukuthi sebanaye papa. Lo papa loneminyaka lengamashumi lasithupha nemfica uthatha ligama la Leo the 16th kanti ke nebenkosi lenhle uvele wabavusela lapha ku balcony ye-St Peter's Basilica njengemholi lomusha weMaroma. Ukhulumeni nebenkosi lenhle ngesitaliyane wathi noma kanjani vele ukhanza kubaluleke kakhulu nekudumisela uNkulunkulu ukuthi sevele sowubekiwe yena kuba nguye papa. Bese uyacela lona kunene ukuthi kanye eMaroma onke kufuna ahlangane akhe lisondo litawuhlanganisa emabloho kube khona ukukhulumisana kanti njeke futhi kumukele wonke umuntu. Uthi enkulumeni yakhe kufanele ukuthi ekulandzelwe sibusiso nesiNkulunkulu uthanda wonke umhlaba kanti futhi uthanda wonke umuntu. Uthi sin will not prevail lokusho ukuthi ke nebenkosi lenhle esono ngeke sichubeke wathi konke kusetandleni takhe uNkulunkulu. Lo papa lona nebenkosi lenhle bese uyajika ukhuluma futhi ngeSpanish akhombisa ukuthi uyadada elimi nakhona phindze wachaza kakhulu ukubonga ukuthi sovele ubekiwe. Lona papa ukhethwa emva ukuthi kukhethwe ama-cardinals lalikhulu namashumi amathathu nakuthathu 133 labangena ekhathi eSistine Chapel mhla tisikhombisa enyangeni yaMay kuqala lo msebenzi lapho kwavele bathathwa incingo tabo konke kwase kuyahlolisiswa kahle hle base bavalela laphana kanti ke itolo kuvele isimoko lesisho ukuthi cha papa kusede lesimnyama kanti lamhla bajabule kakhulu baseRome kuva ukuthi sekukhona isimoko lesimhlophe lesikhomba kona sokhona papa kwekuqala ke noko ukuthi kube khona papa loqhamuka khona eAmerica etindzabeni inqawe mamba embabane. Sike sesibuya